Hah? Apa Rif? We got this. Ini gak ada orb ya? Apa tadi kenapa? Ini gak ada orb ya? I'm out of here. Enggak tahu. Oh, ini. Oh, gak ada orb, ding. Orbnya di musuh. Udah mah, aku mau orb. Bantuin dong, Pu. Aku mending pakai Sage ya tadi ya? Gak ada healer Oh di iya, sini. enggak apa-apa, kita kan jago. Ya kali butuh healer. Siapa yang mati? Enggak tahu, aku nggak lihat. Biar ya. Ini senjatanya siapa sih nih? Gun here. Anjir. Alah. Last player standing. Shit. Spike down A. Gila, Ares gak? Aku sayang. Kamu juga sayang, tapi sayang Don't stop kita fighting. You must berjauhan. keep going, even if you're the only one. Tahan, cuma Tahan. sebentar. Tapi Cupu bentar. sayang. Tak pukul kamu AFK lagi. Enggak aman. Duh. Aku lagi live streaming, mod dalam enggak live streaming aku. Kamu enggak kan sama live streaming kok, kah? Emang kamu live apa kamu? I'll show them. Emang kamu live apa? Duh, aku yang live streaming. Oh, udah lama gak live Oh streaming. iya. Walah. Aku gak bisa maju loh ya. Aku jelek banget di Ah. senjatanya. I've got your trail. Leren. Mas senjatamu dong. Dia vandal. Alhamdulillah, untung kamu mati. Hypernya enggak mati Spike saya. down B. Hah? Untung aku mati. Halo. Mati tuh, friend. Oh. Kiri, friend, itu tuh, depan. Last player Nah, standing. Aduh, ada dua. aku mau ngambil apa? Itunya di atas tapi. Aduh, Aku sayang, kamu juga sayang. kamu juga Stick with me, Neon. We'll run Tapi- circles. Tidak, aku entry nih, aku udah siap ulti coy. Ya Allah, vandal. Aku kok udah capek pakai vandal ya, mending pakai phantom. Try not to die. Aneh ya, aku main Valorant udah lama berapa jam gitu, tapi masih gak kena motion apa? Lupa aku motion apa dah yang bikin mual. I'll handle this. Cek. Ini ada satu di atas. Spotted B. Di atas. Bentar aku Di refresh. Itu di atas. Udah low. Nah, Ya. ya low lagi. Renanya enggak. Oh, Renanya ulti ya. Tinggal sendiri dia berarti. Last player Rena ulti. standing. Ngambil sendiri dia. Go. Sumpah. Ini tuh kalau dari jauh dinding listriknya tuh masih kelihatan loh. Iya kah? Iya. Dindingnya kalau misalkan dari kejauhan itu masih kelihatan neonnya. Neonnya. Iya, neonnya. Loh, yang percuma lah. Ya, nggak percuma juga sih kalau misalkan ada yang ngeflank. Oh, flank. Chamber tai. Capek. Aku sayang, kamu enggak sayang. I need Let's back crack up. them open.
Nih healing. Bestin lagi dong. Loh, ada orang di belakang teman-teman. Kok ke depan sih ya Allah. Time to jump. Skylow bro, Skylow. Oh, 125. Forward move. masih reload ngapain sih? Last player standing. Skylow. Spike down B. Nah, nice try. What the fuck? Wait, perbedaan. Satunya nice try, yang satunya what the fuck. They are so dead. Wah, chamber nih bos, nih chamber nih bos. Dia nggak beli senjata dulu, dia langsung nyalain ultinya. Bro, what the fuck? Gobi. Doing? Bully chambernya gak sih? Bully chambernya. Friend, aku dari kemarin tuh ngerasa musuhnya tuh mudah banget gitu, friend. Cuma line up-nya kita kurang bagus, kayak skill-skill yang kita pakai itu. Stim beacon here. Decoy. Tahu gak sih sampai sekarang aku masih sampai sekarang aku masih belajar two tap vandal. Sumpah tai banget. Nggak plan. Rip. Spike down A. Sumpah, tiap kali itu loh timingnya gak pas banget. Gak apa-apa nice try. Enggak. Pasti setiap kali aku reload tuh timingnya gak pas banget. Aku tuh main game ini lama-lama jadi sih. Yang timingnya gak pas lah, yang ini yang skillnya miss terus. Itu tergantung device, friend. Kamu kalau device yang bagus pasti nggak ngerasain itu dulu apa? Eyes off me. Nggak bakal ngelakuin itu. Yakin ya? Kabur. Kamu nggak mau dibom. Stim beacon here. Kaget aku. Enemy A. Cutting through. Reloading. Oke, aku friend. Holy shit. Last player standing. Low 66 Sky. Spike down A. Sky 66. Kirimu. Kiri kanan sih, kanan dulu. Kiri. Tadi kiri. Aduh, Kiri kanan sih. Kiri kanan depan belakang. atas bawah. Serong kanan, serong kiri. Aku sayang, kamu juga sayang. Udah serius dah. Capek aku main. Ya serius tetap kalah sih aku. Menang Aku ini. tapi mau pakai apa? Pakai skin Vandal Champion dari musuh. Anjir bagus. Finishingnya bagus, suka aku. Orang-orang pada beli skin apa? Champion tuh ngincer finishnya Saya sama. skinnya beda dari yang lain. Aku nggak bisa jongkok ya, friend ya. Ya Allah. Sip. Aduh, gak kena lagi. Last player standing. Apa sih? Baru juga ngambil. Tai. Oke. Aku yang megang spek ya. Enough to die in. Let's win and get out of here. Go B. Ayo kita pergi B. Ke B. Masa. Aneh emang tuh. Kalau gak timnya aku yang Here. ini. Kalau aku yang lagi enak main malah timnya yang tai. Stim beacon down.
Ya. Tai moderator dong. Baru aja ngambil. Jabbernya. Tuh. Vandal ADS gak tuh? Vandal ADS gak? Dari jaraknya masih Friend. berapa meter tuh? Kayaknya kita sebagai duelis di sini kayaknya kita nggak usah entry dah, soalnya tim kita kayak gini, Mat. Timnya cuman smoker. Controllernya juga kayak gitu. Controller Sentinel. Iya, kita nggak usah entry biar mereka aja tuh. Gak di mengendok kayak. Underdog. What the fuck? Ini senjatanya Aku Phantom tuh ini. dari kemarin tuh dikatain terus anjir main tuh. Kan pakai Yoru. Udah Yorunya itu masih lumayan di tengah-tengah kan. Dibilang Dok Yoru. Last player standing. Yesus. Bawanya loh. Nice try. 30 seconds left. Tuh. Kenapa harus 2 ambil meter. ngeker? It's still ADS. Race it to the spike sites. Kok pencet. Main. Evan. Ayo kita Iya, untuk iya. di sini aja. Untuk Enggak, di aku sini. takutnya kamu nggak bisa main kalau itu. Ayo sini. Untuk aja di sini biar mereka maju. Speknya nggak di kita kan. Anjir. Jangan ada step. Time to check. Saya dari aku tinggal ya. Aku bisa ngedes. Enemy spotted A. Oh, denger step di sini, Mat. Di belakang. Putih trip. Ya, ini. Our spike carrier is killed. Spike down A. Loh, malah Player headshot. standing. I got the spike. Block the sight. No charges left. Clutch. Lo. Ayo. Dikejar dari belakang. Shot. Enggak ding. 30 seconds left. Spike planted. Goodbye Mina. One enemy remaining. Oh enggak. Clutch. Blocking sight. Si friend. Tuh. Let's go. And I wasn't even trying. Last round in Yeah. the half. Ya. Gosh, don't look back. Ya. Aku mati dulu dong friend dari ya. Bro. Gak apa-apa deh. Yang penting clutch. Oke friend, kita lanjut lagi friend. This is gonna be fun. Yaudah aku bawa speknya deh. I'm out of here. Stim beacon. Wait, trip. Duh, Bilangin wait. anu. Spike Nyawa down. nih gak mau maju coba beneran. Gotta go. Wait, aku mau ngambil spike tapi pakai ulti. Bisa gak ya? Bisa. I'll handle this. I'll handle this. Spike-nya di mana, tai? Lah, udah diambil. Bodoh amat, fire in the hole. Bangsa. Mama, aku mau kabur. Friend, ada step friend. Aku bangun. Spike down A. I know exactly. Temen kita hancur gini sama 3 orang ini. Last player standing.
Udah Rip. Udah Rip. Lucu Rip. Masuk. Lucu kok. Ngon. Switching sides. Emang boleh. Emang sebelah apa lucu sih aku? Sebelah apa lucu Sebelah sih? Pak Mochi aku. Sebelah apa lucu sih? Sebelah apa lucu? Rip sini Rip. Arif. Oh, anjir banyak banget be. Oke. Aku mid ya. Di sini aja deh. Terserah. Terus ke mid. Waduh, Here. Oh ada satu lewat. banyak. Ah sakit. Banyak. Plan. Spike planted. Launching smoke. Detonate. Ketepaan lo sekayaknya malah kayak gitu. Kena pusing ya. Salah. 9 kali Rip. Sorry friend. Enggak, Last player standing. bukan kamu. Tim sama musuhnya terlalu OP. Sky's falling. One enemy remaining. Friend. Take this. Percaya aja. I didn't come here to die. Aduh. I know exactly where you are. Aku main sampai subuh aja lah. Main sampai subuh gak sih Rip? Gas. Nggak bisa sih friend, dimarahin aku. Gak sih kalau kamu mah nggak bisa. Kamu bisa emang? Bisa dong. Nggak dimarahin? Enggak kayaknya. Perutku sakit banget. Paling dipukul dikit gak ngaruh. Kaget aku. Ada musuh 2 orang nggak jadi. Cutting through. Smoke's down. Flashbangnya banyak banget mat. Lu teman, shot. M Arif. Anjir banyak banget di situ. Trip tolongin Trip. Si di mid ada mat. Iya mereka kemit, pindah kemit. Walah. Gak jadi Rip. Aku tadi mau nyuser. Aduh. 30 seconds Gak kena left. lagi. Satu pun tembakan gak kena loh. Last player standing. Chamber kok suka pakai sniper ya? Prator Spike tadi planted. tuh. Like butter, baby. Lanjut kayak aku tadi. Kalau di Discord 4 jam berarti aku udah main 7 jam. Nggak Iya, capek. mesti 3 jam sih. Nggak capek. Aku kan punya Pongfa loh. Wah. Pakai one tap. One Pakai tap. apa? Sheriff. Sheriff. Oke. Nggak jadi dah di Rip, semua. Rip. Hah? Bos. Nggak jadi. Jangan udah dapat tempat. Iya. Oke, nggak jadi. Aku gak mau
Aku gak mau main step. Brimnya ngapain sama aku di situ? Yang di mid. Anjir kaget. Nice. Di belakang Rip. Multiple enemies B. Asli Rip aku. Last player standing. Boh. Oh, kena itu Feren. Duh. Gimana ya? Angelmu gak enak Rip. Kalau kamu stay kayak gitu. Match point. Iya. Match point cuy. I'm out of here. Pasrah point. sudah pasrah. Ayo Rip. Ada one tap. Ayo. Boh. Duh. BKB rek. Ayo ayo. Safety's off. Aduh. Saya per kamera dikasih senjata. Ayo, ayo, American. ayo. Jalan Tadi Arena aja, suka mid tuh Rena. Ya Rena suka mid. Ren. Reload. Ya, Rip. Itu ada yang spray pakai Odin. Mama. Aduh. Darah nongol dikit loh udah. Last Tapi player darahku dikit. standing. Oke, dah. GG. Attackers win. Iya. Ayo, aku pakai Sage. Aku pakai apa? Aku pengen pakai Sky mat. Breeze enak, Sky enak. Aku pengen Pakai punya, Sky dah. tapi nggak punya Sky. Tukeran akun. Karena akun kontrolnya beda, Bro, settingannya. Kenapa? Settingannya beda. Kontrol semuanya. Oh iya. Duh, cuman kill 3, min 30 kayak bodoh amat. Ayo, main lagi ya Allah. Ayo, saya apa ya? Aku mau pakai Sage ya. Ya, gas ya. Ayo, gas lagi. Apa aja tuh, friend, Boh? Hah? Apa aja itu? Tosik-tosik. Is Match hatiku. found. Friend. Isi hatiku. Anjay. Oh, apa? Teh kotak kah? Sagiku kok dipakai tense lagi? Rip, duelis Rip, Rena Rip. Aku suka Renamu. Wah. They have no idea how hard this I am. Oke. Aduh, udah lama gak pakai sofa. Nah, kapan ya terakhir kali?
line up di sini gimana ya, Pak? Aku nggak pinter sih, nggak Aku pernah pernah belajar ngapalin line up. line up. Enggak, aku udah lupa line up-nya. Gimana? Biasa aja kali ya. Sini. Aku lupa anjir line up-nya. Ya gitulah pokoknya. Reloading. Gak ada. Aku udah lupa. Shock dart. Rip. Cyber dead. Reloading. Reloading. Aku mau USP-nya. One enemy Kayaknya remaining. S. Yes, Yes. iya. Ya sama kayak aku. Aduh. Revealing area. Anjir aku yang kena loh. Masa clutch sih musuhnya? Musuhnya clutch. Trust me. 30 seconds left. Enggak, langsung. Nah, Oh enggak. Anjir, That shit's humble. Rip kamu beli itu harganya berapa, Rip? beli apa? Skinnya, skin Ghost. Nggak beli dulu kan naikin ini level arena. Level up arena. Iya, kamu udah tanya lo kemarin. Loh enggak, maksudnya beli berapa crate? Ya, kamu setiap kan sampai akhir aja Iya, kita sekarang belum. kan pakai crate. Sekarang kan kalau mau naikin level kan pakai crate. My old friend. Minggir dulu. Scanning ahead. Reloading. Tahu gak sih aku pakai klasik. Reloading. Di dalam tong. Spike down B. Loh, Smackdown B. Reloading. Boh, Spike-nya di B. Di mid. One enemy Aduh, dia remaining. jagain musuh nih, Reina. S. Friend kasih aku. Reina di sini, Rip. Ya, tiba. Nah, tuh Reina depanku. Makasih, Yep. friend. Momoa. Aku mau, ya skinnya malah di dalam. Ares, friend. Oh, Ares. Oh, udah deh. Bro. Tahu gitu aku pakai Sky ya, biar ada 2 healer kamu. 2 healer, anjir. Udah Lena nge-heal. Saya nge-heal, Sky nge-heal. Iya, jadi gak gampang mati kan? Aku kok lupa sih apa? Line up-nya Bin. Lah, gak kena. Friend. Anjir, Remaining. Sorry. Reloading. Nice. Ini Ini ada Phantom, friend. Aku mau beli Vandal. Damn right we're crushing it. Loh, Aku mau beli mana Vandal. beliin sini? Nggak usah. Ini tak beliin. Karena aku Duitku kayak 7.000 loh. Duitku 7.000 loh. jadi 5.000. Nggak usah dah. Ya kan buat beliin, enggak apa-apa. Ayo. Yaudah, next round kalau misalkan kalah kan. Iya. Siap.
Reloading. Pick them off. Jir di situ. Hah? Malu banget aku. Enggak, aku nge-scan di situ loh. Spike Apa down trip? B. Sorry friend. Anjir. Mama. Drone. Ya ditutupin sama ini. Gak apa-apa, nice. Reloading. Ya, Mah sakit mah. Aduh. Jadi bottom frag aku. yang penting menang deh. Tadi sumpah timnya dari banget. Yang digoreng itu apalagi chambernya lucu, Rek. Ini tuh yang bikin malesin tuh tiap kali lari itu ya terus kena hit pasti nge-slow. Ini slow lah. Iya pasti nge-slow. Kalau misalkan ayo rip rak shoot Si. ayo rak anjir. Need a drop. Thank you. Gak habis lah duitmu. Gak habis lah. Enggak lah. Ngapain habis? Lewat pinggir dah yuk. Oke, lewat pinggir kan. Wih. There. Scanning ahead. Ya, gak kena. Nah, kan di situ ya. Cutting their Kodenya. vision. Aku mau nyoba tuh tap lah. Ih, kena dong. Planted. Healing you. Nah, Apa ini? Cutting their vision. One enemy remaining. udah ah, leren dah. Mau mati aku, friend. Nice, friend. Jir finishernya kayak gitu. As much as this world hurt me, it's mine, Dikekang gitu loh. and I will kill to defend it. Apa coba? Kan Oni. Ini hantu apa? Setan iblisnya Jepang, hantunya Jepang. Iya, Oni. Oni-chan. Oni-chan. Waduh. Samping lagi sih, yuk, samping. Aduh, jetnya ngelangin. Revealing area. Walls up. Enemy spotted B. Di kiriku, Den. Jadi Face your fear. Naik gitu loh. kena lagi aku sama Diki. Gak bisa ngerap apa Rip. Eyes down. Take flight. Tai harbor. Di atas, friend, di atas. Nah, tuh. Enemy. Dua dah. Sikat. Wave crashing. Shock dart. Fire in the hole. One enemy remaining. TP. Mama. Oke, Takut aja. nice. Musuhnya mati. The enemy Fade thinks we're afraid. She's right. Oh, Gak kamu. usah nasa, aku vandal. Aduh, vandal one tap. Udah. Kapan ya aku one tap? Gak bisa one tap aku, pokok ada peluru lebih yang masuk. Selalu cek corner Rip. Jet, can I get a skin vandal? Gun here.
dia. Water rising. Udah. Ih, Ya. Di mana kamu? Ke depan. aku entry udah 120. Padi, udah Belakang, mati, udah belakang. mati. Mid. Bermati tuh, Brin. One enemy Thanks. remaining. Target B. See you in the next lap. Dan aku masih harus ngeker ADS sedekat itu. Snack time! Bodohnya. Sorry, Deadlol. only brought enough for me. Hah? Deadlol? Siapa yang Deadlol? Hmm? Oh, Deadlol. Tadi dia mau bilang Deadlock. What do you need? Mau. Nih, Enggak jadi. nah, Enggak. Aku pakai Phantom. Jet, request Vandal. Request. I'll buy it for you. Yeah, I buy. Rena liar. Duh. Aku udah bohongan, Mas. Down B. I have this fight. Aduh. Apa sih dia? Ih, jelek banget main Jets. Iya, Mat, kaget aku. Revealing area. Dapat satu. Dua di samping. Kirimu, Rif. Last player Aduh. standing. Spike down 9 sih. B. One enemy remaining. Di belakang ya, Friend? Di TP ya? Di TP kan, Friend? Ya. Aku reconnect, Rif. Oh. Wifi-nya lagi di restart. Biasanya kalau malam. Oh. 4 jam aku udah main 7 jam. Need a drop. Eh. Thank you. Need a drop. Thanks. Loh. Aku mau. Let's go! Cuy, B terus dari tadi, Mat. Nggak bosen dah. Anjir, aku headshot. Walls up. You fought well. Flooding them. Still in sight. Rif. Woi, tes. Si, halo. Cutting their vision. One enemy remaining. Ya, eman. Nggak apa-apa deh. Ada suaraku gak? Ada, halo. Halo. Last player Ya, ada. standing. Spike down B. Thirty seconds left. X. Clutch. Clutch. Kentong. Oh, kayaknya ini orang Indonesia nih. Entong. Aku mau skin jet Need a punya drop. Phantom nggak? Thanks. Jet punya Phantom nggak? Coba rek Phantom. Rek Phantom. Ini mau ini kah? Mau Vandal lah. Friend, beli Vandal, friend. Tukeran sama aku, nggak mau. Ah, telat aku udah pakai Phantom. Oh, anjir, kaget mah.
Oh, aku punya sugesti nih. Anjir, one tap. Sheriff lagi. Wall raised. Lah, Your duty is not Oh, dihidupin. Back where I belong. oh, hardboarding. reloading. One enemy remaining. Takut. Kok kayak cewek ya? Aku belelah. Takut. Your life won't go through. Rip, Hah? Ready. This Mas Sheriff gak? death. Don't Aku gak bisa pakai. It's used to it. Mas Sheriff juga. At least tuh better skin. We are friend now. Ini skinnya Yoro gak sih? Iya. Go A, go A. Go A bro. I'll kiss you. Oke. Halo. Udah yakin musuhnya gak di sini. Pasti orangnya. Loh, aku kena mark. my ult's ready. Aku bisa gampang kontrol. Eh, One enemy remaining. You will not kill my allies. ya. Iya. Aduh, aku yang kena. One enemy remaining. What the heck? Thanks. What are you do? Vandal. Lala. Last round before the Mirip. switch. Aku gak bisa pakai kayak. Fire out the shot. Kamu phantom. Ya itu pakai pandal. Gak bisa pakai. Tapi Ya ini skin. enggak, males. Lagi gak mood aja. Gak mood. Gak mood. Gak mood pakai skin. Reloading. Baru ada orang gak mood pakai skin. Tapi ada udah punya skin gosong karena udah terbiasa jago di skin gosong. Ini mantep nih, pakai skin. Percaya gak? Mana? Inside. Reloading. Face your fear. Ah, no. Spike down B. Ah, mama sakit. Untung aja aku selamat. Remaining. Dari belakang. Di mana? Atas. Nice. Aku gak pro anjir kalau pakai sandal. Switching sides. Together, we will bury them Ayo. under their transgressions. Ada Tukar. mau ini nggak? Mau ini nggak? Ngebug friend. Skillku jadi kotak friend. Iya, ngebak ya biasanya ya. Iya. Ayo berip B. BB. Oh iya. Jadi kayak nggak dulu friend. Kok yang kemarin main friend. Yang kita Kemarin jaga B. kenapa? Oh, berdua jaga B, Ah. jadinya kayak gitu ya. Iya. Broken parah kalau main. Tapi bawa 3 orang kalau nggak 2 orang mat. Pertama 1, 2 langsung gerombolan. Heeh. Aduh, ada cyber. Gak jadi rip. Cyber kanan, nggak jadi. Udah load lagi. One enemy remaining. Spike down B. Sorry rip, nggak bisa kena S kamu. Gak apa-apa. I love you all. Oh, langsung udah vandal dah, boh. Gas friend, B lagi friend. Anjir vandal gak tuh. Beli vandal apa ya?
Aku nunggu kamu mati aja lah. Enggak Rip, bercanda Rip. Kamu pistolnya masih ada nih. Oh, Ready. skin coy. Skin apa nih? Punya Sniper. Cypher ya? Ya. For you. Thank you. Udah sarap anjay. One enemy remaining. Spike down B. Aduh, aku rip aim banget. It's okay. Apa ini I Marshall? hate to say it, but probably Anjir best to Marshall. play as a Rip team. mau pakai serif gak? Enggak. Kamu aja. Gun here. Aku gak bisa pakai. Ini tukar sama ini aja nih. Kamu lagi pakai Marsalan, pakai itu kalau bisa. Aku jadi Apa? ditukar sama tank. Tai banget Tens. Gak ada. Ke Arif. Cih, wanted gitu. Cyberberry. Wah, Rip, killmu 40 Rip, aku baru notice. Gak tahu aku. Yang bener aja kamu Rip. Kamu kok jadi setan gitu kalau pakai arena. One enemy remaining. Ya tai diambil. Spike down A. Nice. Itu apa? Vandal ya? Parafolding. Match point. Match point Rip. Easy Vandal win. or pakai Marshall. Vandal or pakai Marshall. Jet, request Vandal Jet. Ini. I'm buying for you. Jet Vandal. Thank you. Reloading. Stealing sight. Apa sih ini nge-spam orangnya? Oh. Goda. River bos. Spike down B. Oh nice friend. One enemy remaining. Friend, tak pisauin friend. Aduh. Kill terakhir dipisauin. Coba Rip, aku kakak. Aku mau lihat POV-nya kok dari kamu. Aduh, perutku sakit. Hmm. Dipisauin anjir. Aku udah serius ya. Di depanku ada Reina nih. Hati aku nih kan. Tiba-tiba kamu dari belakang ngepisauin aja. Aduh, perutku sakit anjing. Aduh, perutku sakit. Aduh. Sisi rehat dulu bentar. Reina jadi dipisauin. Reina dipisauin, baru tahu aku. Udah siap-siap banget ya. Wah, Reina nih. Hmm. Reina dipisauin dari belakang anjir.
Aku mau record, friend. Gas gak nih? Kenapa Rip? Gas gak? Tes lagi dong. Wah, aku tadi headset mulu jadi semangat lagi ya. Rehat dulu kan, bentar. Kenapa? Rehat dulu deh, bentar. Ya udah. Brar. Rip, kamu lihat ini enggak? Meteor. Ada tuh emang di Meteor. sini. Ada, cuman kalau misalkan polusi cahayanya banyak ya gak bisa sih lihat sih. Jam 2 sih tapi meteor itu. Lama gitu anunya terbangnya. Rif, Hmm. biar gak kelihatan mayat musuh itu caranya gimana? Kayak yang itu loh. Di general. Setting general. Iya. General terus Tuh. Di order terus kayaknya player loadout always visible. mana ya? Player biar bukan apa yang kelihatan bukan ini, bukan mayat tapi kayak hologram gitu loh. Iya, kayaknya itu deh. Ayo guys. Mas mau lagi main LOL. Iya. Pemain mid-range sejak aku kelas berapa ya? Kelas 5 apa 6 ya? Itu LOL itu besarnya berapa sih? Kecil kan. Kalau tergantung kalau lewat Garena berapa? 12-an. Pokoknya nggak sampai 20-an. Anjir, suara aku gede banget kalau ketawa. Emang di sini tak gedein, Mat. Pele, friend. Pele. Ren aku udah dipakai. Apa ya yang Iya. sana? Kamu mau Sky nggak? Sky. Ya aku Sage. Waduh. Atau Killjoy ya? Asli. Gimana nih? Hah, terserah. Killjoy bisa, Sage bisa. Yang penting ada healer sekarang tuh. Oh, Reza sih enaknya kalau di sini. Rip, minta klipnya dong. Ini aku record sih, friend, nggak apa-apa lah. Oh, record. Mm-mm. Oh iya, ding. Kan aku juga bisa record ya. Bisa. Bentar.
Apa sih nama channelmu, lupa aku. US guys. Aku bukan pakai akun utama soalnya. Kalau akun utama udah tak ini. Tak subscribe, tapi yang akun kedua belum. Mana ya Discord? Kelihatan kan di Discord live-mu? Lihat, enggak, di sini enggak tak pasang. Kalau di Discord satunya tak pasang. Ya ilah. Tuh. Itu ya. Mm-mm. Ketawa aja aku liatnya. Soalnya gak sadar juga kamu tiba-tiba dari belakang. Aku tuh gak sadar loh, kamu itu bilang friend tak bisa win friend, tak bisa win. Ya itu, dia lagi fokus ke kamu, lagi nembakin kamu. Aku langsung aja. Asli, aku gak sadar banget. Tiba-tiba kamu We survived woodworking class tonight in the mess hall. Nimble hands, nimble minds. kepotong Riff sama live sebelumnya. Kepotong live-mu. Masa? Iya, Kepotong tuh gimana maksudnya? kepotong. Jadi aku baru nonton nih. Itu 12 menit. Enggak 12 kayaknya. menit yang lalu. Coba diundur. Iya. Coba kamu paling awal itu, geser paling awal. Kepotong ya. Cek. I'll find you. Grenade! There. Alah, mental mat. Rip, kamu jadi apa, Rip? Hah? Jujur aja. Get back. Aduh, sakit banget. Satu di kepala, dua di badan. One enemy remaining. That makes 3. Di Berip. Enggak. DC. Iya, iya. Kamu pakai apa? Oh, sekarang kira sofa. Klasik. Tadi Out of klasik. charges. Spike planted. Bisa win nggak sih? Bisa win lagi. Bisa win lagi. Duh. Marked one. Reloading. Aman. Bentar, peringatan, taktik. Push a button. Hasil. Save the day. Easy. That's a good run. I need help. I'll take point. Push. Aku akan memimpin. Kayak enak banget, bridge enak bu. Aku malah lebih milih Pade waktu itu. Oh, Baki itu. Let's make them dance. Oh, Baki itu 5 peluru dijadiin 1. 5 tembakan jadi 1. Pantesan sakit kalau misalkan ini. Sofanya nggak mau ini. Bagi shotgun itu tayang merah. Ini Baki yang 850. Pantesan sakit kalau misalkan jarak deket klik kanan gitu. Kayak bisa shotgun yang bisa headshot. Gak jadi One's Rip. got enemies A. Reloading. Wah, gak kena friend. Rip, sorry. Aduh. Halo Last sayang, player kamu standing. kemana? Halo. One enemy remaining. Kaget aku. 30 seconds left. Aduh, Berapa DP-nya? jarak jauh ya.
We're here because we're Akhirnya the best. responsifku lumayan. Any of you forget that? Dari kemarin aku latih responsif terus, tapi gak ada hasil. Reloading. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Cirip. Cirip. Nggak jadi, mereka mau rotate ke B tapi dihalangin sama Fade. Enemy C. Reloading. Senjata aku ginian doang. Tadi ada yang shot Sky kena. Spike down. C. Ya aku udah Player standing. nandain musuhnya di situ. Posisi kita selalu gak enak ya. Rip. Kurang. Itu yang aku saranin. Apa? Jongko Oh, selalu Jongko. membuat 50% Little twist. ini All turns. lebih kena apa? Kepala. Iya. Makanya aku gak saranin. Baki lagi ah. Enak. Lagian aku kurang paham pakai Sky jadi ya Enak tapi sumpah Sky. Enemy found them. oh ke B nih. Mereka ke B. Spike down A. Wah. Eh. Woi, Eh, Last player standing. kaget asli. Spike planted. Never hard. arenaku diambil. They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Rif, lagi ikut aku review apa map Pearl. Aku pengen lihat atasnya itu bisa kelihatan gak sih lautnya. Boleh. Soalnya kan Pearl itu kan atasnya itu kan laut juga sih. Iya, di dalam laut Iya, kita. wah. Gara-gara tsunami apa dah namanya lupa aku. Aku pokoknya ngikutin lore-nya. Revealing area. Listen up. Boom. I've got your trail. Randy, One enemy remaining. Ya? ngekilling. Oh. Kamu mana? Ini. Makasih friend. Dah. Grenade. Woi, Wah, Joke's over. You're dead. I'll find you. deketnya Safa ada skin. loh, ya Allah. Wah, Kirimu, belakang. Oke, left your Reina. Sih. ini kenapa sih Mat? Penasaran aku.
Ih, gak ada efeknya loh. Skinnya Reyna itu apa sih? Skinnya Reyna? Pistol. Last thing I need is some Sekarang hero dipakai Reyna. messing things up. Mana? Oh, yang barusan. Itu skin kuning, friend. Kuning apa merah ya? Kayaknya merah deh. Iya, kayaknya merah. Masa eksklusif? Eksklusif. Revealing area. Grenade! Enemy spotted A. Reloading. Here comes the Reyna. Reyna trauma. Gone here. Aku mau. Phantom. Reloading. Oke. JC sih. Ya, aku dulu maju ya. Oke. Aku nge-heal di belakang. Heal up. Spike planted. Belum. Rip. Read for me. Scanning ahead. Oke, nice. Aku bom. Grenade. One enemy. Rip. Oh, belakang sih. Bukannya, Oh, gak apa-apa. bukan dijagain Oh, ya? enggak, yes. Oh, udah. Udah. Organization. Itu aja, Rip. Itu aja. Nah, Gak ada efeknya, friend. iya. Gak ada efeknya. Mau. Gak mau. Gak bisa pakai vandal aku. Salah beli skin ini nyesel pasti seumur hidup itu. Kenapa? Rena kayaknya nyesel beli skin ini. Kenapa? Ya efeknya cuma apa, friend, pas ini megang senjata doang. Iya, efek Ini senjata mahal doang. kalau nggak Kayak salah. kayak punyanya siapa tuh? Reyna. Phantomnya Milia. Gak tahu, gak tahu aku. Anjir. Woi. Headshot. Wah, tadi padahal mau tutup pasti kena kepala tuh tadi. Enemy still inside. Satchel out. Last player standing. Spike down A. Ayo lu. Kanan kiri depan belakang. They have courage, but no one is immune to fear. Ih. Gimana sih harusnya pakai Guardian? Gak pernah pakai. Udah lama gak make. Guardian pintar ini, aim. Kena kepala langsung mati kalau nggak salah ya. Grenade. Scanning ahead. Ya Allah, aimku. Oh, mati sama bom. Waduh. Aduh. Aduh. Atlas itu udah di depan muka. Safa behind you. Cutting their vision. Last player standing. One enemy remaining. Nice. Good. Ih, belakang kita lagi jalan. Revealing area. Oke. There they are. Nah, Yang gue maksud tuh tadi si siapa? Omennya di belakangnya dia. City needs me. I can't be away for long. Oh shit. Let's end this quickly. Rip, beli senjata Rip. Aku mau looting nanti. si. Ayo. Time to explode. Renanya off deh. Revealing area. Oh enggak. Bomb buddy out.
Ada anjing Rip. Hawk out. Nih makan nih kucing Thor. Kucing. Tah. Burung maksudnya. Satchel out. Seek them out. Ayo ubur-uburku. Found one. Gak mati-mati omennya. Iya loh. Gak kena ya. Satchel out. I'll find you. Spike planted. Scanning ahead. Ya. Out of turn. Enemy spotted. See. Our last player standing. Mau buang. Biarin buang situ. Rip beliin itu Rip. Boleh. Terima kasih. Terus minta paling mahal loh padahal. Mahal. Murah banget. Aku nge-push levelnya apa tuh? Deadlock biar dapat skinnya klasik. I've got your trail. Mid Rip mid. Mid. Take flight. Aduh, iya Rip aku kena Rip. OTW. Anjir dia pakai Odin. One enemy Loh. remaining. Last player standing. Spike down B. Is from the way. Never heard you stand. Settle heads until we're home, yes? Good. Udah miskin aku friend, ntar. Aku jadi miskin mama. Sampai jam 1 mat. Rip pakai Marsha Rip. Tunjukkan aimmu. Jadi deh jangan. Kumala sa festa. Scanning ahead. Jati Rip. Loh, kamu gak kena ini. Enggak. Deploying drone. Wait. Blinded. Nice, thank you friend. Spike planted. Joke's over. You're Waduh. dead. Wait. To hunt. Aduh. Makasih Rip. Iya. Oh, anjir. Last player Anjir standing. kanan. Gak lihat aku ada Sky. Aku juga. Last round in the half. Loh, YouTube sekarang ada mode samaran. Ada samaran tuh kayak gimana sih? Gak ada historinya nanti. Aneh banget YouTube kalau ada mode samaran.
Emang aneh. Ada mode samaran. Jadi kita tuh gak ketahuan kalau misalkan story-storynya itu gak ada nanti. Walaupun nonton video gitu. Kayak Chrome gitu loh, penelusurannya hilang. Penelurusan. Penelusuran. Penelusuran. Oh. Kena tadi. Enemy Gua remaining. kena kan? Spikes in attacker spawn. Aku mau vandal. Makasih. Reloading. Oh, aku mau ini. Makasih. Reloading. Can heal. Cutting their vision. Nice. Hold it. Let's go, bro. I'm still hungry. Odin tai Switching pagi sides. guys. Reloading. Make their Lagi anda? fear your weapon. Or use a gun. Spikes here. Mau lagi gaib. Mau apa? What the fuck? Apa yang barusan terjadi barusan? Reloading. Rip beliin. Rip beliin, Rip. Help a Beliin. girl out, would you? Sip. Makasih. Apa itu step? Gak perlu step. Di atas friend, di atas. Lagi atas. Marked one. No more screams. Grenade. There. Revealing area. Here. Enemy spotted B. Spike planted. Rip. Oh, gak jadi. Oh, kan kamu yang mati. Shot down. Apa ini? Dari belakang tuh mas. One enemy remaining. Anjir. Hey, who's got the snap? Where are you? Ngambil Sky. Nice one. Reloading. Thank you. Nice. Oke, fokus. Aku tadi nggak fokus friend mas. Urus sesuatu ini nih. What? Albay, please. Albay matan bro awal. Alin. Loh, Down. I'm sorry, Rip. Spike down A. gua apa? Our spikes down. Lah kok kelewat? Kanan lagi. Mau belakang maksudnya. Done. Waduh. One enemy remaining. Apa ya? Untuk pro. Sweet dreams, asshole. Jadi iri. Hmm? None of my stuff has malfunctioned yet. Can we Kenapa celebrate Anthem that? selalu pro? Enggak friend. Aku mau ngecas. Tergantung device. Help a girl out, would you? Aku mau ngecas dulu. Feeling sight. Take flight.
Bomb buddy out. One enemy remaining. Belakang. There. Belakang mana sih? Ini loh, di sini. Low friend, guys. Bring them. Nice. Whatever happens, Saki. Oke, aku Al Marshall. Trembling is bad for you. Menang 2 kali ya, ini lumayan. Yang mau dibeliin. Aku Al Marshall selama ini. Marshall di hati. Oh iya, aku full Marshall kok. Full Marshall. Walaupun I'm busuk, tapi cinta kepadamu tidak pernah membusuk, anjay. Anjay. Wah, anjir. Scanning ahead. Kaget loh. Aduh, Enemy spotted A. lagian jejer depan belakang. Oh, itu di atas. Here. Last player standing. Kirimu. Spike planted. Terakhir. My aim. I love Valorant. Who needs some? Mid yuk, mid. Rit, mau dibeliin nggak? Hah? Mau dibeliin nggak? Udah betul maksudnya? Itu, ayo aku beliin. Aku pakai Marshall. Can I get a drop? Gak apa-apa nih. I Oke, got makasih you, friend. okay? Gak apa-apa. Apa coba? Aku Mas Sheriff. Apa? Scanning ahead. There they are. I've got your trail. Nerd, take them! Reloading. Mark 2. Enemy spotted B. Rame banget mat. Reloading. Belakang friend, rame banget asli. Spike down B. Reloading. Gak karena aku tadi kena ini anunya Omen, jadi gak bisa denger apa-apa. Sama. BB. Bring them down. My ult is ready. Sofanya. Nice try. Joke's over! You're dead! Reina, what the heck? Lah, Hold. oh, Last Oh. player standing. Menang gak ya? Kalah dong. Gear up. oke. Stay safe. Saatnya menggunakan kemampuanku. Sini.
kemampuanku. Bunga ring. Ini bunga ya? Iya. Yang diubur-ubur. Where are Ini titit. Eh, Ini aku lupa ini apa. Where are Anjir. Spike. Spike down A. Bener tadi kursorku pas banget loh. Di pen apa kepalanya Phoenix. Spike planted. Last nah kalau player. Rena enak bisa nambahnya One apa? enemy remaining. You will not kill my ally. Tuh. Gak apa-apa ini Rena, friend bisa nambahnya apa? Halo, Halo. bis gini join ini lah, Wait. voice orang-orang ya. Kenapa? Join voice orang-orang gabut, Ayo. ngobrol-ngobrol. Tongkrongannya gimana sih kalau di malam hari gitu? Di mana tadi, Rip? Hah? Yang di mana? Apanya di mana? Yang Nanti di mana? abis game Oh, nongkrong di Discord, voice-nya orang-orang. Walah 3 orang cuy. I am the hunter! Seek them out. down? Spike down A. There's another. You're dead! Bring them down. Last player standing. aduh. Oh. Nggak apa-apa. Match point. Anyone have any splits? Udah I 5 may have jam. jammed my fingers. 5 jam. Multiple fingers. Senang sekali. Ini. Let's go. Let's go, We let's can go. try. We can. We can win this game. Healing over here. Healing over here. Scanning ahead. Still in sight. Bomb buddy out. Heal up, squad. There. Healing over here. Healing. Jangan dulu deh. Heal up. Reloading. Itu tuh belakang Fit. Kita heal. Get out of here. Bentar, bentar. Grenade. Healku tinggal setengah ya. Iya. One enemy remaining. 4. Ace. Apa nih? Oh, Guardian. Oke, nice. Bring it. Oh. Against the world. My ultimate. Sheesh. Guys, I love the destruction. Just keep it on their side, yeah? Oh enggak, Rip. Hah? Rip. Oh, ini enggak. Enggak dah, kosong. Jadi ada sih satu harusnya di sana tadi. Itu Aku enggak ambil tapi. itu aku kurang suka banget. Aku lebih suka yang kosong, beneran. Aku suka mainin.
Nice, 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 One nice. enemy remaining. Bener, Siapa yang bener, bawa? Oh, aku yang bawa spike. bener. Iya, iya. Bring them down. Grenade! Tadi healku tinggal setengah satu. Satu. Iya, satu doang. Spike-nya ditinggal loh. Loh. Iya spike-nya di. Oh, Spike-nya aman, di- aman, aman. Oh, deg aku banget. Rif, Ah, coba lihat ini. yuk main. Revealing area. Where are you? Ini skin dari night market deh. Bring them down. Spike carrier's down. Wih, sorry Rip. Spike down. sorry. C. Aduh, belakang nih, belakang. aduh, belakang. ya langsung dong rata. Defenders win. Aduh. Aduh, jam berapa, Mat? Jam setengah 2 tidur deh. Hah? Jam setengah 2 tidur. Setengah dua tidur. Mm-mm. Masmu gold 3. Iya, Aku iron 1, coy. aku masih stuck bronze 2. Ayo friend, keliling friend. Discord. Ayo ya. Tapi kok gak bisa lama-lama, paling 10 menitan doang. Ya udah sama. Wait, aku mau SS dulu. Ini ya, aku pindah ya. Iya. Allah, siapa itu Yumi? Weh. Halo. Halo, Bang. Jadi alasan kalian begadang itu apa ya? Lihat meteor. Lihat meteor. Meteornya nggak jadi. Oh, nggak jadi. Emang kontol. Halo, welcome. Wendy. Fendi. Halo. Anjir. Wah, Pet. PP siapa pantat di sini? Shit. Ulala. Nice Oke, cake. itu cuman gambar. minta dipat-pat itu, minta dipat-pat. Oke, nice. Oh, oke. Mau dipepet atau mau ditampar? Hey, itu di slap. Oh, slap. Boleh. Boleh. Ada yang nonton ini enggak? Apa? Kimi no Nawa. Wah, pakai nanya. Jam 2 loh nanti. Jam 2 ya? Wah, nungguin Iya, sih. Itu jam 2, belum berarti. iya belum. Sejam lagi. Sejam lagi, masih sejam lagi. Duh,
mau lihat Kimi no Nawa tapi kebelet gimana mat? Aku nggak bakal bisa keluar sih. Mada kono sekai wa. Kebun aja, nya di kebun aja. Kan Olin. enak tuh, sambil lihat bintang jatuh. Oh iya, aku mau mindahin wisiku. Kok bintang jatuh? Meteor. Bintang jatuh. Meteornya jam 2. Di beneran. Nggak tahu. Radianya. Beneran tapi bisa dilihat Oke beberapa. lo ya. Oke lo ya. Oke lo ya. Waduh. Kalau bohongan, kalau aku bohongan aku report. Aduh. Friend, gimana cara menjelaskannya? Jam 1 coy, aku pergi. Tapi kan ini apa ya? Cuma bisa lihat di beberapa sisi doang. Ya kan? Enggak, sejam itu ada Ya sih di Bandung bisa lihat gak sih? Bisa. selama polusi cahayanya masih aman sih bisa lihat. Polusi cahaya. Polusi cahaya itu kayak terangnya daerah lu. Kalau polisi, polisi. Kalau polusi cintaku padamu gimana? Widih. Emang Emang cinta buaya ada darat. polusinya ya? Ada. Buaya darat. Gambarnya gimana? Gambarnya gimana, friend? Apanya? Polusi cinta. Polusi cinta. Iya. Mana ya? Gambarnya lope-lope. Ah. Biawak komodo diyakini berevolusi dari nenek moyang Australianya pada sekitar 4 juta tahun yang lalu. Ntar teori aku apa? Siapa itu Akira? Iya. Apa sih? Siapa sih komodo itu ngerantau? Ngerantau. Oh iya, Iya. Manu akal. Kayaknya komodo itu teman baikku. Kok Tapi bisa gitu? kenapa yang lain pada nggak ngerantau coba? Kenapa cuma komodo doang? Tapi kalau misalnya Kali nih, pada otaknya pada kecil kali. katanya komodo ngerantau kan. Kalau misalnya gitu, berarti harusnya komodo bukan asli dari ini dong. Ya nggak sih, dari Indonesia? Bukan asli dong. Ya nggak sih? Enggak, ini neneknya dari Australia. Habis itu keturunannya itu apa ya, blasteran lah. Aku pusing. Teori malam ini, coba. Iya. Ada teori-teorian trip. Aku mending tidur aja. 5 jam main Valorant nggak ngotak. 5 jam, 8 jam kayaknya. Oh. Aku mau bobo. Sip. Selamat tidur, Bang. Oke. Goodbye. Fuck you all. Boh. Oh, begitu ya. Iya. Tidur aku ingin Itu. melihat meteor. Itu PP-nya Olin. Gambaran orang yang rumahnya kena meteor deh. Kan katanya Tea ya. Pas meteor mau ke bumi, meteornya dibakar dulu. Oh, teorinya Masa gitu. dibakar? Nah, dibakar ya